Testing as well. Test. Fatale fate sua fama malo Yesu Kristo lo tato limbo lo tato Paolo militaya mato mo fie lo salo fale nei o nei foi masino aperino fatale fate foi I uomo e masani o lo tume pe lo tato lai li asasa e mato pese luo mato tu suina tu Isang yayo tato loto mo tato mama. Yung tato sa wina yung taya. Yung man tinila tato in. So
Malemana,
tuli I le liki. O mea o fo I o tutonu I a te aku I a whamanu I lona sumawhaka I ia. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. O tātou tutawa, let us pray. O mātou laulau tutu I lumo lau fio I le nei tai au. Batu la mātou whaatu e, o la mātou whaaloalo, o mātou whaafutai, ma la mātou whanetanga I lau fio. O wau o mālie lau tau singa I lo nuku mai mātou uma I le lau yasu. I lawa I nā whea I mātou I malanga al malima leoti. Au poto mai pēr lau whanau, ma lau e kālesia I ni tai au. Au wau le mea le nai au te tau na mātou whaia. Fiu mai anga na pa iai, a soina le nei tapo ina, ne ia ngase atuai mea uma I lo di inga o lau fi. Loro maswafa wa laila mātou te talo ma le wala au. Amen. Watatou amata nei, saminga I pese, saminga I pese I masu lua, whaftai le tua, whaftai I lo nalo, whaftai le ngana pa ia.
jigsaw puzzle. And it's thousands of pieces in a box that you're supposed to put together in order for you to paint a picture. Jigsaw puzzle. And there's two strategies for solving any jigsaw. The first strategy is to arrange the pieces into colors. Put the red pieces together with the red pieces. Put the blue pieces together with the blue pieces. Put the dark pieces together with the dark pieces. That's the one strategy. And then the second strategy is you look for the edges. Those pieces that have very sharp edges. And the idea is to put together a framework, and then everything else goes inside. And I'm sharing that with you because worship is something like that. Worship is something that's organic, that's real, that's jumbled up. But yet we are given these certain, precise, and specific pieces from which to build a picture upon. And a very good example is this song that the choir had just sung. O le pese masana. Ale o to usu o tunei e pese I leva ele to usu wa ngalo o le pese. Le ngata foi le nā na o wha o popo ele au whatu pese, isi foi upu ele I ai le pese mua I o whatoa mai o tātou tua a. Ia ele pesea I lava le manulauti ma le tōwha manino e lo I tua o le pese, o le alana. O le vivigi o le tangata e whaangai na ero na leo o le tua. O le mena, a whapea lava la e le maua upo o le pese, a maua lava o e le nganga e te vivigi e le tua. O te manatu ua tau o tau I. Whapea nā fwoi la I e te talo. E mo I lava e a vea o tātou sui. Ia e nofo ale tangata ia, ma mi milo lona mauli, ina ia whaasama I le mauli o le tua. A whapeina o tātou whia, ia o na taule o le tātou taulanga, ma mūra tātou taulanga I le tua. Ala tātou ifo ma te tala. No mātou te mai o le langi. O mātou tuina o I le langi I leanga e le mawhai o nei I nei, I le lalo langi. O mātou tuina o I le vani monimo, o nei le mawhai o na mātou malama ato toa I la o fio. O mātou tu e se ina foi oe, ina ia atili e o na pa ia ma papai ese la o fio. Mai o mātou tangata. E muta o mātou manatu, e sei tia I mātou e tula whono e no whoanga, ma le teini, o le mea le nā mātou te tuui nā ai o e la ni. Mātou te loa fui, e le mawhai o na whaali mai la o fio ma mātou I loa oe. Si panga nā lapa o matala mai la o awha teo mau. Ma whaali mai ai mātou I le teini ma le teini. O mātou te tonu a mātou I loa oe, o na maua leo la mātou malosi. O na whautueina leo mātou manatu to I lalo. O na tupu leo la mātou whamoe moe, I leola ma leola atani. O me lea mātou te ala usu mai ai, o whale tāpua I lea susā. Se I mātou pa I atu na tūpao lo la e. Si o mātou whaalomo atu a whetalai mai la o fio I vaenga ese o le nei tāpua ina.
maua e mātou le malosi mātou te o atu e le lalolangi le ne mai aso. O mātou whaafutai ala o fio o na o le tele male ano noa i o whamanuianga. O no o tu fie ki tonu o mātou ainga ma o ainga. Whapefo i na mōle mawina e lau e kālesia le ngata i le ne o lotu. E whapefo i se mea o poto ai se to ua po sto toru i lo ingoa. O ia whalapu ko tonga uma o i utu iai lau whamanuianga. O lo file mua e neile la lolangi e pio na mātou iai. O mātou whaafutai o na whamanuianga. O mātou mōle mawina. I tau mawha i wai inu. Le ea fōo o mātou mana waina ai le o kisene. Ta vale o mātou whaamaina e whewai iai ma pasi la pāsese. Me uma o tu whaatasi e le ata mai o tangata na e tu i a te ia. E whawhiwhile mua ilo na o lama. Ma mau ai te i ta pua i a te oe. Ma mawhawhau i la o fio ma lo lofa i tangata na e whaia. Lo mātou titalo le li ie ne ia ngā mātou tapu i ngā osi. E whai ma awala e whatupula i ai mātou whatutua i a te oe. Whamausali ina ai la mātou mōri mau le nei o lotu ma le nei no whaanga. Ia ma whaavate le ina e whoi rufina ngalo i o mātou tangata ngā lue. Whaaftai le le eo na soi fua ofo ina atu o mātou tua ama mātua. Mātou tu i lalo le nei whatetahi o mātou whatetahi i ai. Au maia e lalo fio le loto matala i ai mātou. Ina i whai e fo isa mātou whorosanga mō tutulanga lalo baoa le tunuku o lo whai mai. Whaafutai le li eo na lo tuspa ia. Whaafutai o na lo mea lofo le pese. Whaafutai o na lo mea lofo le nganga pa ia. Wea whio le langi e tu iai mātou. O lo tofu maua umai mātou te tōtasi. Paua a leo le loto maua lalo mātou te usta ia ai la muskusunga le ngana pa ia. Whaafutai o na tauranga e sa mie lo walo i Yesu Kirisu. Lo malamalama ato toa i mātou i le tala. O le ola e pungai mai le oti. Ma le oa e puna mai i le mativa. O ia me uma o whatausinu i e la mona le montinoa le tangata. Whaafutai le li e. O talatala mai pēa o whina ngalo. O manatu mo i mātou. O mātou wola fia ai le nei loranga. Au lei lava se upu i o mātou mutu le li e whauta o lone e sila fia ma mawai o mātou mana tunatunga. Me o lo atu ngalo ai o mātou tangata. O mātou tatalo le li e. I whanofo file muina le vesi. Toa uma foi na mātou whamawai atu le tino lau ona o mana i a petei. O te whawhangu mai ei fo i a mātou. O le awala lava lea mātou te o uma ai. O ao mai fo i au a fionga. Le whanoa noa le tangata whatutua e leo se whanoa noa le tangata e le eiso ne whanoi moe. O le whanoa noa le tangata o i a te oe lo mātou whanoi moe. Mea lea mātou te whiawhia ai ma mātou mārarosi ai. Mātou te mita fo i mea mātou te kōpuanga ina ai. Wāo mātou mautinoa o le kōpuanga tia e tupu ai le onosaki. O le onosaki e tupu ai le mautinoa. O le mautinoa e tupu ai le whamoemoe. O le whamoemoe fo i le mai. O mātou titalo lea li ie na ia whamaise pēr o wanganga pa ia. I loto whanonoa ma whapawau. Ona o le aminga la o fio i lau ona. O mātou mana tua ai le tina i ale lei, o le whanau, whamawhana i ai lato. Whamaise i o lato loto whanonoa. Whamanatu fo i ai lato. Whapeu na ola la o fio. Whapenafo i na ola e le ngata mana ia. I a ta ngata uma o mōmo atu i a te ia. O
o mātou te talo ni e lau whakumianga i o mātou au ainga. Ainga tau watia, ainga to e titi, ainga to te tele. O mātou te talo lea ni e tofu maua uma i la e mātou. Ia le nganga o le whaawau. Na ia ni whaila mātou te pena mo la o fio ma o fina ngalo. A wai fō mai pēr lau whaali i ai mātou. Abe ese i ai mātou le musua. Abe ese i ai mātou le manatu o ato toa ni mea o mātou whaia. Abe ese mai i ai mātou i le manatu o mātou i loa ato toa. Ai fuai mai ai mātou le loto maulalo. Fuai mai ai mātou le loto matala. Mātou te whaalomo fō atuai i le whaari ese mai o lau fio. E peo na mātou iai i teini uma. O mātou mana tueina ai nisi tu o le lalolangi e le nofo file mua i tangata. O no o manatu lava ia e sa. No o whaalango i lona malosi mana mea tau. O tuku lona whamoemoenga i ana tupi. Ma lona ata mai. Leo o pe vesi ai ma le maua se avanoa. E musu ina ai e le mana o le nganga pa ia le file mu mo tangata uma. O mātou te talo le li ia ina ia pa veo o mai le aso e whai ai lo fina ngalo. I le lalo lani. E pēno na whai ai le lani. E mea mātou te le ma whai una. O i ai la mātou pule. O mātou malosi. O mea lava o mawhai mātou te pena nā pi mātou lava. O mātou te talo le i iai mātou le toa. I iai mātou le malosi. I iai mātou le tō whama mao. E tau laki e lo mātou malosi nā mea. Tupulanga tala vau e tama matene o le ne e kālesia o mātou te talo. O e te tūlafo ina. Tofi mai ia i lātou ni te tai no mātou ainga malau e kālesia. E meise fo i lea tunu i le rumanai. Ia o le nāla mātou te talo. Le neiva yaso i le ta ape marasala lau la o whainga ruenga mai mātou uma. Whanau i lātou wa oma. Lātou lo whengai ma ngā ruenga i whainga ruenga. Meise fo i ta maa matina mātutu o lo tu i le mutpapanga. Whanua malawa. Tofu maua o mai mātou lo file o mau whamuiama. Nā te talo ma leo lenga e lātou suafo Yesu Kiriso, lo mātou li i ma lo mātou whaola, lo mātou ole ma te talo atuai. Amen. La tātou toe whaawau ni sānina i pese o sānira o fi pese. Awa ina tātou la fonga. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to recall. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine for you as bright gold. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Lord, I lift my heart in full surrender. All that I hold dear, I give to you. Purify my heart and make me holy.
that is what we want to do. We offer you these tithes and offerings, asking you to receive it, and let it be a pleasing sacrifice unto you. Tolu maina le fuai ma le taulanga alo nuku ma lau kalesi. Se to se nati mo i lato ma awina le nei fuai. Le ngate le ipu pasia le nei taia. A whake foi o wala ese ese. Lo o mai la lato taulanga mo lau fio. Si italia mai whamangia. I lolo swafa Yesu wala ilo matu tita. Fiona le tua la tato futuina. E Maria Luca no tau pedusco fa. Tato fitau furuko escuma tolo furuko tosco lima. Our reading this morning is taken from the book of Luke, chapter 24, verses 13 to 35. Reading responsibly in the language of our foremothers. Fale Luca, scultoro foi Fauta foi, o ore to lua ina to miliaso le ai o e maule noa. La Bama Jerusalem pe fitu maina. Wala fitu tala ino fesu ea. Una falatalata mai e leo Yesu o fatasi mai la ua. Fetale atu weye ate la ua. Wa e uku o lua felafoa iai o lua o sababali. Ututu ila ua matifano noa. Fetale atu lea oie ate la ua. O amea. La fe mai ele ia te ia, o mea ia Yesu i Nazareta. Perfeta lea sa malosi mea na whaia, a toa mana upu i lumo le tua ma le nukuma. Sa matu whamoe moe foi, o ia lava le atoni o leina Israel. Ale ngata ia mea uma. O lona tolu aso le nei taku na whaia na mea. E le i loa i la tolu na tino. O la tolu atu ma whape atu. O i loa i la tolu a ngelu na whaali mai. O e na whai mai. O soi fua o ia. Fetale atu lea o ia ia te lau. Tangata ba lea malotu whainata, te tonu i mea uma o whaimaiai e a profeta. Ona whamatala i le e ia ia te la ua o me o tusia ia te ia tusi uma. Ua a mata mai a mose a tōmele o perfeta uma. Wala kuru nau nau ia te ia o whape mai. Tātou te nofo mai māua nei, o wā o tau ngā mai fule la. Wa lata i le fiafa. No whale atu lea o ia la tō te nofo.
tangata walai loa o ia, o ia na ia I la ua. Wala tutu I lunga I le lava I tuwaso, o toi fo ia tuai I Yerusalema. O maua atu fo I la ua o to se furu ma to tasi o whakotokoto whatasi mae na ia I la tō. Man fo patosu lima. Tele mai le tuela tato fitau ma wha mulongo I upo ana fiona pa ia. Tuma watu pe ia te ia o na lava pe ia. E ale tu lava. Pe lei mu eo ta loto tutonu I aita. Ina ua feta lai o ia I aita ua a o ia. I tangata wa ai e le loa. Some look but don't see. Le tala le I so o nao I e mau o le tala e mau a pea. O le ava ai. E le o I loa I lau. E whawhewheo na wa ai le tangata e le loa. Listen to that mysterio ile. Afitau ni leo te also the problem with perception. If afefeo na va ai le tangata ele o ilo. Tato maua mai nisi vai yaso ina fatua o male e seta. E ba ai tu lava Maria ya Yesu ele o ilo e ia o Yesu. Mai ai o tangata e te wina whatoanga. O ai atu nei o tu mai le tangata o na whai atu lea. Whamore mone ta mai po wheo o tō ma vea I ai te tino o loko li. Si o walatu e a mai. E whala tupu le awale e mau o le au o sawa vali I e so. E atawa noa male li. Pangale le o iloe la o le lile. Some people look, but they don't see. O le si mea tato te loa, e tangata e whaalomo e le lomona. The other truth that we know is that there are people that listen but don't hear. So ole nao I e mau. Sabari vali atu la ua e sabari anele tangata. Whamai ole a ele mea. O lua whemusu wa I ai o lua o I lea. Pai mai ia so o nao I e mau. Ole leo tangata e lea o ina. O le tato tō mai uma mai Yerusalema, whakawheo na le loa e le tangata le mera tupu I Yerusalema. O le leo le li e le o langona e le o so. I tangata e whaalomo e le langona. Tele la uma le le o tato whaalomo I ai. Tele whatonunga apopo inga. Le nei tala o le eseta e whai pēa e tau sama uma. Au lea mea lai ona tātou whaalomo I ai e nela. Ia. O mai nei ia. So o malanga fantasi mal tangata esi. Ona matarola I ona o le li so.
tō te leo I loa e le tala I le tangata lea na mani. Na sau e pōpua ngā tia. Na sau e ofo I na atu lona so e fua moisi. O le ala malale manatu o tō, e leo lona manatu ni nā. I tangata wa ai e le loa, I tangata whaalongo e le lomona. I tangata ya onga e le atamamai. Some are educated but are not learned. So ona fisiri la ia o tangata. Lean me whapea ai ia I le tūlanga o lo iei tangata. Ia o le monia ana o le tua lawe sila fia le mafuanga e alai o le whapea le tangata. Ai mola tātou wanga I taimi o tātou tūpulawa. E te tau na tātou te lia le moni le nei. E le te tau na tātou manatu I ata mamai o matangata. Le ilanga e atangata e onga e le ata mamai. E le te tau fōi na tātou mana nao I ia langona o mai tangata o lo whaalongo. E le ipisi wā atui la I tātou le fufuena e le tua o moni nei. Pe tātou te manatu fu I te tau nei loa o mai tangata mea uma. Le tauna I tui tātou. The truth is, some look but can't see. Some listen but won't hear. And some are educated but are not learned. We should receive those as, let's say, non-negotiables, as truth. If we receive that as the truth, then I think God can begin to build on that. But if we continue to want everyone to know, want everyone to feel, want everyone to be learned, then I think we're missing the point. Tō pepe ia pe e se ai whakasenga ai whapea le soifua ma le ola o tangata. Nā o le tua lava na te silafia le mafuanga. Me lava le nei o tātou mauti noa ia I o upu mōni a upu ia. Le a tātou te whaai le o so I e mau. E le nā na whaai a e le noa. Nā na whaalongo a e le lamoni. Mai o so, rono minga o lewa o onga I lewa. Ai pangale, e leo o whengawa o nāta mamai. Lupu moni le nā tauan tātou na tuatalia. Pela wana susu o le vai, ma malo le ala. E whapenale se si manga o le tangata. A tātou talia wala le mera nā. Iona matala iona. Se peta tala se whamalama. O le ala me whatufunganga o iei oe te ilolo lapa le nā kumoni ma e talia. Iona ele popole la ia pe te launga. Luas kuwiva tau sa pe maua e tangata pe le maua. Ele e maua e tangata e maua. Ai le maua e tangata e le maua. O le popole fua tātou o loa o ina tamaiti. Pe nau tātou ina iata mamai uma tangata. E le o se me moni le nā. O le me moni lawa e tangata e ao ina. Ia e le iata mamai. Ia a whapea lao le nā. Le ala le se tātou ngā luenga e whai. A tātou ta lia loma file mu I le nā manatu. Le nā upu moni. O na tātou I loa atu wailea o le isi upu moni. E iei lava ngā luenga nā o tātou lava mawhai o le whaia.
E ngā ruenga e te fia e whai ngā oe. E ia ngā ruenga e suoi o wiwi e te whaia mane ne whai tautau. Ina ua mauti noa, ua pala au le tua i atu. Peo puma mo nā leo lo tau ma whai na whai la aua e ni lifa i ai se whatufunganga. Ina ia oa nei ti ngā fua leo, pe a le maua e tamata. O fo ine i alua lo manatu, pe a whai e whiua e ave ia onga e le ata mai. A e ata mai a oe whawhatai. A e la mona e oe o lei. A e loa fo i e oe. Nā e mataina whau e le tua. I se ngā luenga mo oe. Polo inga a Paulo i lona talio o Timoteo o toe whamu mū le mea lofa. Toe whamu mū le mea lofa. Nā batu e lo tina i a te oe ma le tina o lo tina. Lo matutua nā e to mua loi me unike. Toe whamu mū le mea lofa. Orona winga e tofu maua o mai i tātou le mea lea. Pawala tātou mea o tino i ai o na au mai le nganga o le tua. Mea tātou te loa ai, tātou te lamona ina. Whaata mai ina i tātou. Pe leimu eo tā loto i tutonu i a tāua. Ina ua whitalai o ia i a tāua o tātou i lea. Last week we had the funeral for Manaya. And I think one of the insights that I got from that funeral is that there are people in our community that are so diverse and so different, but yet they can be brought together. That is something I saw. It was about 6:30 in the morning Friday, and I came to say goodbye to the body of Manaya. And I was bending over the casket, and a young boy came up to me, and it was Mania's nephew. And he said, "I wish you could get a second chance." And then I said, "Well, you only live once." Yeah, and then I continued with my participating with what's going on. And I still noticed that he was just lingering. So I said, "Do you know where he went?" And he said, "He went to heaven." And I said, "Good." But I was thinking, someone must have told him that answer. And he seems to be at peace with it. It seems to work for him at the time that his uncle is no longer here, but he's in heaven. But it's almost like how young people believe in Santa Claus. It's good for the time being. But as your faith grows, as you come to realize that there is no Santa Claus, that these gifts are put together by her parents, aunts and uncles, and not some mystical figure in heaven, then you'll grow into someone that leads a very meaningful life. I don't know. Ai tangata wa ai e lelo. E tangata whaalomo e le lamona. E fu tangata e a o onga e le atamo mai. Ia ma manatu muli.
si mea na o I loa I me lea a mana ia le maliu o tau lea. O le to tele I o tangata e peise I ua leo o toe tāua ia I lātou le suffering. O leo toe tāua ia I lātou le tautua. E pei e leo I aisa lātou a ngā se whai se whi au. Se I laku mai tau. Ona o mai fa mai I fundraisers. Ai le tutumu fa penani fundraisers na fai. O mai fa mai o ngā ruenga le nei o tamata e pese I fa pea. Ia ai le to tele fa penani. Ona o mantuaina I lea o taimi nei. E pei ona whai mai ai kia le apostolo Paulo. I lo Natali o Timoteo, whamai Paulo I eile taimi e mana o ila tangata I ate I rama. Whamai Paulo o aso e ngata ai, e avea ai tangata ma e alo lofa I lātou ia I lātou. Whamai o e mana na o I tupe. O e roto vini. O e whamau luma. Mai Paulo Timoteo e ele teni e o mai ai me ia. Aso e ngata ai. O e upuleanga. Ai le whalomo I mātua. O e le tupuro lātua ngā ma whaftai. O e amioleanga. O e le roto aina. O e le mā whaarialia. O e whatua upua. O e le taofi mana o le tino. O e whasawa. O e ino I le amionelei. O e whaalata. O e somata whai. O e ua whawhawheteina. Upu ia l'apostolo Paulo no Natali o Timoteo. Waso e ngata ai. Tutupu mai ai winga nei. O e ua telele manako I mea whawhiawhia. E le eise manako I le tua. O e ua pese I ua tō anga I lotu. A o le mana ua I lea no fuanga. Ua lato te ena. Ia e alo ese lama I tangata whapena o la polo lea. This is probably the sign of the times. When people are more accepting of easy theology. They don't know that Christ suffered on the cross and died on the cross so that salvation can be assured. People would rather hear short, less than meaningful theology. But they miss the entire picture. Le mea nai a laiuna, va ai tangata e lei noa. Whaalomo e le lomona. Aisea. E langa tasi ane nai va ai e whaalomo fini foni. Le winga ale nā o tangata. So oa tātou te manatu I mea whaingo fie, I mea angango fie. A tātou te lia le nā whatasi ma le mea aningata. Ia o nā ato toa leo le whinangalo le tua mo tātou. Ia o la whangata mai I upu whiwhilia. Pio lesi nā mea tātou te whai la tātou ngā ruenga. Si tātou wa aipo wheo I ai le whinangalo le tua. O le mea o mo tino o te lele whatutuanga. O tangata Samoa mo te lefoni malai lea o whateitai I ero latu whatutua. Mai le te tau ana toi tā mau tātou I me whainga ruenga tuai.
tatu tutalo ile nganga ole tu fa ali mai me fo mo tatu ela tatu fa I une ne sa ninga desse sa mia no fitese o mai so mai o fina final to leile to ta se la wona scuola pese tatu pese sounding Bishop Harvey Koine. So I want to welcome
welcome you, Bishop, to our family. And I understand this morning was your first service and you have another one in the afternoon. And we are looking forward to a partnership with you that will transcend our differences. So, Tato Mantua Yesi Tato Tausanga. Tato Mantua Yalito in Olinese Mailoto, Fatafa Nase. Ofistemi Avano Yasi to Yamane. Yalava Tato. Yaso, Tato Fatasi Demane, Tinawi Voma, my Samoa, to Ina, my name I family. To see Tato Malo, Tato Malo, my Australia, to Manile, I never fatata Yep, I'm now a fear of assisting natural. We are today here to happen with some loud tattoo, Nevayash, a tattoo for you in the tongue. Let us pray. We thank you, Father, for this opportunity to come together. We are again nudged by the Spirit. Our last request is that you give us the boldness, give us the temerity, give us the courage, so when we go out into the world, that we take the gospel with us, so we can manifest the love that you have in your Son, Jesus Christ, so that wherever we are, the love of God goes with us. And that is our prayer. Fatawa'ala o ona. O lafu se watu, le ngā wena whewhepea o ngā mapaia. E musuina le winga moni o fionga i a mātou. Lo mātou te manao. A mātou watu le rolangi le newa yaso. E mātou wōma le toa. Wōma le malosi. O mātou mo tinoa o whaongaina la o fio mātou tangata aunga vale. Whalau te rei nai na malo la wafio. La mātou tuua. Ia tuma mai o mātou runga le lofa tuno tere o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Lofa muti pale o le tuno tama. Man mawhutanga le motu sia malo o ngā mapaia. Runga le iat mātou ma le rolangi le newa yasu. Nei se i o le whapawao